masha sinit dabagin ra Hpare hpyen dabang tha shinu nga ai masha ni go laiwa sai kingong khuning go na COVID-19 anazliya majo glolu glosha kunrai tushlai alamni ya atan dukha yakhak tutang ngai lam cheluai laiwa sai atani tha go Hpare kinram shani the hpyen mumshani go kawa uding gran na miwa khande tushlai ai re the COVID-19 anazliya majo miwa khan lam patmat ai majo kunrai toshlai la ai lamni mong mina zon wanglu wanglang mai kloi the kunrai mnu grai so chatwa na mumshani yakhak chamjaw ngai lam Hpare hpyen dabang up slangaba shichang sauzong sundanai kona cheluai ya atam Hpare hpyen mumsha angkaw go pangwa ginrana ka sau dabang ni tha bungni glo na dingkhu kajam di sto nga ma ai phoi bung cheluai Hpare hpyen dabang tha myenpheng gamshem ni ko mongdan dru makam akha aya singmudu lagaw na mongdan kata masa shnut wan na shingim grum ning to upong upong kaw bungli khring na grum tum lu cho mat ai ma cho February star ko na April star du kra meta grum tum phong ni ngom lu msha grum tum cho na madu khela chang dai re phemo dabang up mutu sumda nai ko na cheluai Hpare hpyen dabang tha ya atan thingol sa kru shimanga ngai lam phemong mutu cheluai